So guys, mayong hapon guys. Nata diri ron dapita sa kuan guys no. Ubos aring second battalion diri sa likod. So nata diri dapita no. Ay tinubdan diri. Tinubdan diri guys, taro guys oh. Sige agas guys no. Ano yan tubigan diri, pwede ni sa ani siguro nila minum tubig. Ay tinubdan gud. Dugay-dugay na mi diri ah. Kung nag-vlog mi diri sagbot po ni diri, gagmay pa ganing saging. Dagko namang saging ron. Sige pinigagas, hangtod karon sige ka pagagas na. Tubod gyud siguro no, gikan dito babaw. Dagan tong gabi diri sa una, pero karon pilang buok na lang gabi. Puro to siguro pungutan. So nanay say sawog diri no. Sa una wa pa ni sawog. Diri napita mo ni ang tunaan diri sa una. Diri to gay buntaw akong kauban diri ha. Sa mong content diri. Wala na.